Nang nian au di labungmu tung satokin peito unang tinggal honau sasaraan holako dirohaki
panjang umur mambrungku karina mulai kumpah kami songon pabepir beraspir ni kala apa mambrung nami iba kami langsung lagi tiar asetiar mapa kabar tema bahora sama mambrungku ulah-ulah muna buang manalo anang guru iba kami no natugutung di zona kamang bro sobat pisang sobat tubuh dan saya pa masuk-masuk guru nami jadi permemuna anak nabi anak bunyi jadi hela nami asal lunga sa ijaro pa masuk-masuk siya joron itu antai marinera pausona sa matubang gabi sa matubarorasan amak para musik kami asa wendamang marihari kopdang asa luludang majoto amat ta mula dari nabolot stop pa nasaluhun mana pasal damang matuasa tangan mau lihat bang siya juru mula-mula itu siya juru ang iya panero hanya matamar kuri bata pasorak pasalun na tapang ibu Madam ang iya dia turun teman perkali batato anak do baru anak kami pas belum menggunakan anak sangat do dalam tua
iya banero hane matamar kore bata pasorak pasalu na tapang ibu Badam Banyak marbur anggian dia turun teman perkara batato anak do baru anak kami pas berem madu mudakkan amar sangat do dalam tua
Apala di pertikian raja nami, jom kami di pugunya alaman namion, ima marhite mai di siala na majalo kasu berbagai sudu, anak nami dot parumain nami, ima baru dirajai baru buang manalu, ima nakakas tau dulu nak kinamanginang. Raja nami dotang mainang namurai sian bagat jorong Tuhan kai. Asal kami salani ka raja sahalani nata soribada apara lumuvi la matta martua di bana. Wadah menggoda super. Saluna karena sekabi sa guru di Bataro ngatong paima kodang puji-pujian to ngata bertua di Bata kodang marmula na tingkan bahay magutang mula-mula laos padomo matu siatong maranak tu siatong magur ayaturo sudah na tinupani bata maranak magur laos padomo ma sa kodak sape-sape asaw sape kami jo mulus tu anak do parumain nabi
humay ng tiyo, binang ng pangwatan. Bahay na di amin ito si tiyo, lakas pa doon mo matukod na kasatan. Buru ni tulakta hasuhuton buru ina ama satu beberena isok kita sudah unang apala kumurat tikyo di kita siya bukan hasuhuton itu radita sudah dulu muna tuhami buru muna lunga disok kami di bagasan lasni roha ala adong do hataninda dua nama dok tio ay izuluin na tio mayat dong tahu horas mahami borumuna nani dokon songonima hamu raja nami nama kokon apala ditikyo tutu di pamasung-masuan nilai nami jong kami di son borumuna mata di bata asa anggiat dahot songon nidokon nina dua bilay nami nang inang bau nami tuduluan nyarion duluki panaparan ina hatubun si koru mardakayat tong bunga-bunga sorangan anak sorangan burat tong lay nami dong inang bau nami tuduluan nyon dong anak tong sahatu na saor madua alahatan ina dua ro nama dokon dutan anggia matong asiro hanya mata debata bisa luhut lain nami dohut inang bau nami atong di bai sorakko nama mata debata anak nabisu raja dohut namora dohut boru mayatong pareme nabui pangulayan asa hot songon nidok ni bulu tikos songon nidok ni perbalohan di pasu-pasu nisa luhur raja tuhamu raja nami tarlum bobi mai di pasu-pasu ni Tuhan asa ditumpak kang matuk tujuan nyarang gabe di pasu-pasu atong lau mamora di tikior raja nami di sok kami jongjong borumuna bere ibeberemuna pasangato silai selas nami hatani nama dua nama dok dak sudat inna pudung nang peso sakut gabe balia dak sudat nirot niuhung do adat nadengani nang pesibainon nami borumu naso sadia marhidaya mang permusik nami asa bolhak kami nalau manoba-noba hula-hula nami bae madihami godak soba-soba laos padumu ma tu godak siliat-liat
Kata-kata las padumu matugod ang pagkorang ini. Superbagasor, imanak ta doon parumenta di hari nauli di bulan narikano. Mau ni ate matutu pasu-pasu gawin may pasu-pasu oras tu nasida. Saya semua dari sini juga tong nama tor. Asa tu bulak pak menta tor tu bisik koru di ulok nur batua. Iba nama tor tua baru. Dengan nama tor sahat saur batua. Dia alang nila, doon jakan nila. Doon namin wator. Asa ador halukang matu-utu ni lopu, ador arti dito-utu ni hapo. Nang orang paling ini pohon satu namar nini samar nono sedang nahapan tu dia.
ima beberenani do burunan na marititeo ibegas ni jor tuata pacal pasu-pasu warga masariteo sebab gabi ibundalo mistaruan hari di beberenani lo gabi do burunan kudus to hang pas paluluan kita nangis menato pun masoro maraya na di beberenani do burunan torok lomak menas dijuang lomak mas kinabon malah turia mengalak ka berenami do burunan sa sima tabota persaulian sahat menasulu sak bos kolena wasana ki matalo pasu-pasu sebab si jorong tuat tabang tidak bosan sahat metau kupang gabi sahat pangurahan ama permusik nami alaman tur nama anu bugun alaman beberenan pana kutang mula-mula kutang kemaria satu wasatan naik kesal udah bang
mabuat tangiang dohami amang marhite pinitani ulau muna di bagasan sadarion takas do hubigi hami nakaninga hami pe pahalado seresot narumonda panalumubi ma di amang pandita manangiak konsumigo para muna naking takas hubigi hami di naong marta di alaman di bona ni hasuhuton batas ahu jalak kami suhuton kadamang godang mula-mula tambani na uli tambani na dengkang kadamang godak siliato ni asang giat-giat panggabian giat parhorasan di bona ni hasuhuton sama ni manang dihitaos sa luhuna laos padu muda mang tugon tak sapura marorati asa takas di paroro ada di paroro uhu godak sitio hasahana ni asa tinawi na wal tiu bina tu pangladang kadamang godak sitio tiu laos padu muda mang tugon tak kasahana kadamang permusin ami Berkawan dulu ya. Uluhamu itu mencari pasang-pasang pembahasan sebelas proyektai. Yonaiku ang puso dia dan mepet rumah tangga yang bahagia dan naik kuat ya. Dan itu pengen nani pengen naik kenapa itu sini di desa Ton. Anjir madu tu sekarang tak dia kalau kata anak boros deh. Saat disuruh saat dibuatkan saat menurut kayu siluan Mario sama tu. Aduh dah guna. Si birong-birong main nak. Iya,